Adosa Abu Hurairah ki riwayat ke ngasa qudsi hadis baslo mi hadis baslo ga ma Allah wahi rabbahi wa ni ya buna adam adam ke dariyai tafarragu li ibadati timbang Allah ngalokan kurma wagutu huskura hai duho be sedi loga emme bodu iskam defa unne jeni fardu fasnamada timbang Allah ngalokan kurma wagutu huskura hai amlau sadruka ghina tibagahim musadikam furan dabwa huzima wa asuddu faqraka tibaika bay faqirukan fil lawagin dawa huzima wa illa taf'al ihnama hibas namadun qur'anama mala'utu yadayka sula tibaga diyai miyuddiyai masakkatum furan dabwa huzima la ilaha illallah namad walam farai kam gawana matibaga diyai masakkatum furai lawa husime walam asud faqrak tibai ke bim faqir kan fil lawa husime alunu min nafine wa rabburakum masai quramiyum abaduhim masakkatu ga hinnawas emihum e quram masakkatu ga ma bodu natija in nufene ei ki beto namaz wala fadibe mi namaz qurani abadu hem masakkatu ga hennama hiwas emi hunge qura masakkatu ga ma bodu natija en fene gina faharu maru wedair daringe baluga etang eta loon takin ngali fami etang eta darai takin ngali fami onnani ehenna wasmina yaki duniya ga huriru abadu hem masakkatu ko ngolom mi he hibeto namaz wala ulnima